Iting dutong ning krus, ano yami pakuing mengamos ning yato. Para sa pagkain, kapangilatan, ikabiyain ako. Iting dutong ning krus, doyami paku'y mengamos ning yato. Sa pantayan iliw, kapangilatan na ikabiyain ako. Iting dutong ning krus, doyami paku'y mengamos ning yato. Sa pantayan iliw, kapangilatan na ikabiyain ako. Para lang iyain puso, turno ni pangasong inungyen. Kapangilatan ng puso, tulaging taning yato. Paraking pamamugi.
Tuhan.